yego Fati arubaka mu by'ukuri. Minisitiri arashima ibikorwa remezo biri gukorwa muri Olomami. Nibyo rwose, ubu turi kuvuga perezida Fasi yubaka kandi yubaka koko, tuba tuvuga impinduka zifatika igihugu kiri kwibonera mu rwego rw'ibikorwa remezo. Ubu turi Kanyama Kasese hafi cyane ya Kanyama, ahari mu muhanda mukuru mbere ari wo nkingi y'urusobe rw'imihanda ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu uyu muhanda uva Ibanana ukagera Sikania muri ntera y'ibirometero 3,300 kandi kuri ubu uri kuvugururwa. Perezida wa Repubulika akomeje kushyiramo ibikorwa byo kugeza ku rwego rugezweho. Nanjye ubwanjye nawugenze kilometero ku yindi, kandi mu byumweru bishize twari hano twirebera uburyo perezida ari guhindura mu buryo bugaragara ibikorwa remezo by'iki gihugu. Nkuko mwabivuze mbere, byasabaga iminsi myinshi, rimwe na rimwe ibyumweru cyangwa amezi, kugira ngo umuntu ave Kamena agere Lubumbashi cyangwa Kolwezi. Iby'ubu byarahindutse. Kuri ubu imirimo iri mu cyiciro cyo gufungura umuhanda mbere wo kuwushyiramo kaburimbo. Turimo guhuza kilometero 840 kuva Imweneditu kugera Inguba muri Lualaba, igice cyambukiranya umujyi wa Mweneditu twarakirangije, kandi mu gihe cy'umwaka n'igice gusa umuhanda uzaba warashyizweho mu kaburimbo. Et donc d'ici une année et demie, nous aurons la route complètement asphaltée. Mais dans cet état déjà, vous l'avez souligné, nubwo imirimo itararangira nk'uko mwabibonye, urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa rwamaze kwiyongera cyane. Ubu umuntu ashobora gufata bisi isanzwe Lubumbashi akagera hano Kamina bitamugoye. Mbere byasabaga amafaranga y'abanyekongo agera ku 400 kugira ngo umuntu ave Lubumbashi ajye Kamina. Ubu bisaba munsi y'ibihumbi 100, ni ukuvuga hafi 70,000 gusa. Ibi ni impinduka zikomeye zigaragara ku iterambere ryatangiye. Ariko perezida wa Repubulika ntiyibanda ku mihanda gusa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les provinces sont en chantier, et afite icyerekezo kirenze ibikorwa remezo by'imihanda nk'uko nabivuze mbere. Intara yose yiri kubakwamo ibikorwa remezo, kandi no muri iyi ntara uturere twose turi muri gahunda y'iterambere. Urwego rw'imihanda yo mu mujyi n'utundi duce inyigo zararangijwe mu turere twose. Vuba aha imirimo yo kubaka izatangira kuri buri karere. Turateganya kandi guteza imbere ubwikorezi bwo mu mazi. Nk'uko mubizi, uru ruhande rufite igice kinini cy'uruzi rwa Kongo. Turimo gushyira mu bikorwa gahunda nini yo gushyiraho ibimenyetso biyobora amato no gucurugukura uruzi kugira ngo rugendanwe neza, ndetse no kubaka ibyambu bishya i Bukama, Imaremba Nkuru, Kabaro na Kongoro. Si ibyo gusa, turimo no kuvugurura kubaka ibibuga by'indege. Ingingo y'ikibuga cy'indege cya Maremba Nkuru iri hafi kurangira. Kuri uyu munsi kandi twahawe amabwiriza na nyakubahwa Perezida Tshisekedi Chilombo yo gutangira ingingo y'ibibuga by'indege bya Kamena na Kanyama Kasese. Turihutisha izi ngingo kugira ngo abaturage b'iyi ntara babone ibikorwa remezo bigezweho kandi bibakwiye. Intara ya Olomami ifite umwanya wihariye kuko uhuza intara za Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika, Kasai Oriental. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko umuhanda mukuru wa mbere wohereza ubuhahirane, ubwikorezi n'ubucuruzi hagati y'izi ntara zose.
Au-delà de ces infrastructures, nous allons lancer dans quelques jours les travaux pour la construction de la plus grande université de l'espace du uretse Katanga, ibyo mu qui minsi mike sera iri imbere érigée, qui sera tuzatangira kubaka construite kaminuza nini kurusha à izindi mu Kamina. Et karere donc, ka Katanga au-delà de izubakwa i ça, Kamina. il y a Hari plusieurs n'izindi autres infrastructures ndetse que n'iyindi nous sommes en mishinga train myinshi iri de gutegurwa. vouloir Muri make lancer. Et on intara ya apprend Olomami que yashyizweho est muri gahunda totalement yihariye prise en charge. Et nous y'iterambere. retrouvons ici Kuri abo ba à Kanyamakasese Kanyamakasese, biduha urugero nous avons rw'iterambere un rishingiye modèle, ku mbaraga un modèle de z'abaturage développement b'aho endémique, hantu. typique et Tuzakoresha provisoire des ubumenyi progressistes n'abakozi ba que serivisi nous, nasiyonari dans les secteurs, nous kugira allons ngo twubake imihanda utiliser ihuza uturere twose. la main d'œuvre, le Harimo savoir-faire du umuhanda service uva national Maremba pour nkuru que à partir d'ici nous puissions ukagera ku muhanda relier mukuru wa mbere, les différents territoires entre eux bityo et relier par uturere exemple twose duhuze la kandi partie qui quitte twihutse Malembankulu jusqu'à la twihutisha connexion avec iterambere. la route nationale numéro 1, permettre à ce que turashimira les by'umwihariko territoires serivisi soient nasiyonari ku connectés. kazi Donc, gakomeye nous allons kandi travailler kandashyikirwa avec bari les gukora services muri nationaux. gahunda Nous y'iterambere. sommes en train de féliciter ici pour le travail de qualité abattu. Yego ni minisitiri w'ibikorwa remezo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho atangariza ko guverinoma ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ikomeje guteza imbere ibikorwa remezo mu ntara ya Olomami. Rero minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangazaga ko guverinoma iyobowe na Tshisekedi ikomeje gushyira mu bikorwa gahunda nini yo kubaka ndetse no kuvugurura ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu. Rero ibingibi yabitangaje ari aho bita Ikanyamakasese hafi y'umuhanda mukuru wa mbere, route nationale numero 1, muhanda uzabuhuza Banana ndetse na Sakania mu ntera ya kilometero zirenga 3,300, aho yavuze ko uwo muhanda ari wo nkingi y'ubwikorezi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko ibikorwa byo kuvugurura muri byatangiye nyine ngo ari ingenzi cyane. Rero minisitiri yavuze ko amaze kugenzura ibikorwa biri gukorwa muri uwo muhanda, akanashimangira ko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari guhindura mu buryo bugaragara urwego rw'ibikorwa remezo mu gihugu muri rusange. Rero yanasobanuye ko kuri buri gikorwa muri buri cyiciro cyo gufungura inzira ya mbere gushyiraho kaburimbo mu ntera ya kilometero 840 uvuye Imweneditu ugana Nguba muri Ruwaba, yanatangaje ko igice cyambukiranya umujyi wa Mweneditu cyamaze kurangira, kandi ko mu gihe cy'umwaka n'igice uwo muhanda uzaba warashyizwemo na kaburimbo wose. Urumva ko Perezida Tshisekedi ari tayari cyane, ndetse banongeyeho ko nubwo imirimo itararangira burundu, ubwikorezi bwamaze kwiyongera cyane. Ubu ngubu abaturage bashobora gufata imodoka zitwara abagenzi ziva Lubumbashi zikagera Ikamina ku giciro kiri hasi cyane ugereranyije n'icyari gisanzwe, aho kwishyura amafaranga y'abanyekongo 400. Ubu ngubu urugendo rukorwa ku mafaranga 70,000 yonyine. Rero minisitiri yavuze ko gahunda za guverinoma itarangiriye ku mihanda gusa, ahubwo irimo no kubaka ibindi bikorwa remezo bitandukanye mu ntara zose za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yanatangaje ko ubushakashatsi bwo kubaka imihanda yo mu turere twose twa Olomami bwamaze kurangira, bityo bikorwa byo kuyubaka bizatangira vuba cyane. Rero urwego rw'uburezi yavuze ko mu minsi mikiri imbere hazatangira kubakwa kaminuza nini izaba ikorera Ikamina, izaba ari imwe muri kaminuza zikomeye mu karere ka Katanga. Inatangaje ko kandi ko hari gahunda yo kubaka no kuvugurura ibibuga by'indege. Yasobanuye ko inyigo y'ikibuga cy'indege cya Maremba nkuru iri kurangira, kandi ko Perezida Tshisekedi amaze gutanga amabwiriza yo gutangirira inyigo z'ibibuga by'indege bya Kamina ndetse na Kanyamakasese. Rero ni byinshi umuntu yavuga, ikindi nuko hari byinshi nyine umuntu atagenda yirengagiza,
bitewe nyine n'igihari, ndetse minisitiri yashimangiye ko intara ya Olomami ifite umwanya wihariye mu guhuza intara za Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika na Kasai Orientale, bityo ibikorwa remezo biri kubakwa bikazaba bifasha ubucuruzi, ubwikorezi ndetse n'iterambere ry'ubukungu muri ako karere.